Kardon kedok oi patahu. Nang itu mah haji mene. La anang di pen la so jang jaju buhut we kona sigi cok mapu. Sita, aho alam nasi thalate nang litum ta nang nili nang sudun edi. Aho non ke nilita businessman lu. Non ke nilita YouTuber plus businessman lu. La pe nili business a first step ke. Jo, chini guru bonali tum ta gopya business ma ke. Kalang lu. Non ke nilita phak si pang reng rong lu. Phak a business ke non ke profitable pe bonali tum chini lu ke di. Athe phak odor soda. La pena kering ke tele jor pute agent ben 20,000 30,000 lai yo. La andar dilang aso chan puno te agent ben 5,000 rupees lai yo. Mo neng neng ne ta plang pik poko mali nang nang sodun dire. La pena so phak par ka business on nai tunan chera duni pe nililo vacancy dala. Apos lage phak an kero rapo. Ko mal mala so vacancy long kang nilong abang ke lage adap ani ang sam phak an henru rodam wenang bu. Ko masila so henru ke rodam vacancy ke cherai ma to komen long hala uk pura komen na pitha. La pen ko masih phak ok ya favorite lo to la hala light pitha la pen video bang share thade ko mali la pen ali ning lo ke di la ko masih hendu ke la vacancy ke cerai ma la ke uk pura hala komen lo na pindo dei ko solo lo so phak an men po mala jo ang ni mateng ti men punang nak lo la pen ali to ma thade dei jang jang na besi japa plang bong pu jubu hu ta ne pat na lo jubu hu ke ha phak roi long phak an ke tuk long lo chboy de lang tha duk toh chuna cepat he ono de cepat he ono arum pike jar hoi hai lo je are komali nang tumbu ba komali tum je thelong le yak dingolo di je jang ja pen ke business akimi ing puelo komali KYF aprang te ke jor puri tum ke hula las adar sie bang ke bait ke nam phan lo komali la pen la ang bong bang ke choi peri king op ko nam phan lu la pen la aprang si ke jar mun chor bang ke iPhone nam phan lo komali ni tum ke mo neng ke chosma ki ek dai plai poko mali neta nang litum ta hem dura thire lak phak achpang rang business lem rangu ale do piko mali hey do tha ne phak anon bating sing thom bidam lang ko mali aya people ha oi ju jo na phak hi le kor tan ke ho thai ku hala phak hi king thok plan he ô sao sẽ phạt hi lê con luôn nè nghe chính coi phía mà phạt hi bùi lăng tông luôn là thì gọi rằng nha ai hay chiska gọi rằng nha này cái gì mà người chú bên này tụm ta để jal pass na son te konon ke phak chalan na jok plot je palu ai ko jubu ase pathir ni ko fail that si phak chalan na nang rong lo pin ning jari no ho businessman puli chiko na aja no tani si phak hi cho ma long min lo ko thang thang ko jubu ala lang ta mo phak thin cholong pu Ciruri no ho, itum ki HS result fail dun dat pen le phak chalan nang rong pu ke cepak klang cepak klung nang ni lu ho. Rada thaino ki itum ke businessman si ko ni ho, ente bang phak be